Malo soifua manuia le nei fiafi malo fole lange mamale nai tu de tino keriso fatalo fatu le au fenga lunga paia le tu de o lo fa fa le ma wai tu fa le la langi ya wale tu malo no finga ngano malo fa malosi malo lo tu tele sono fa manuia pele tu sai ngale due no finga ngalo fa tai foi fataro fatu de Grace Recipients nei fiafi mai lawa o sina se o fana witi talitonu ya ngako ki fa longo mai ya fa se malo longa ya le afainga ya fataro fatu fo ile Grace Point Community Church sa fa inga to ino fatu te tono mla fatu ya mesere pa ia lasi o le kalesia ya mo ne amno ma to ti fataro fatu fo pa anga mo wo ia ale Grace Recipients nei fiafi ia tu sai fo maltato por kalame masani Talanoa le Uso ma lo lava so fo maua talitonu ia tatu patpatia ma fa fitai le lo fo le tua ia me se lava no na me lo fo le ola le fo ua mafai ai ona tatu tu fa tasi fo i dungo nei so ta inga upenga ta fa ilangi tatu boni maui nei le matango fio le tua tatu fa so le nei fiafi ia fatalo fat foi lo e uso foi non pole base Tolu sunga fa fengainga ya Mafi Mataafa fa fengainga ya Efeso Fonoti ia ame foi il to ina ya Sione Tatupu mato ya le fiafi ia bose fa so foi tatu por kalamo le Talanoa le Uso ia se avongoa ko ke non so fo pas talo fai foi le mando alors vous se faut mouiller là qu'on fasse avec ya falta ya mano salo le tu nga le tato fiafi la nga i tato por kalami masang yung mang war kan le fiafi la ni ya tu mawal tato ta opsisi le tu mawal tato ka le format ya por le faingo le tato por kalami question and answer de aí se que mi kokio i mo kusio kuspa ia fa mamlam ya ke mi ko ka fau pe i vai ngara silim tar na o le fiafilangi la ka ko karango ai se maka upu sili kasi fo nge yom ka upu wa ka kia fo i ma o nga o se ya i solo ko kongo e karesia me le ta o Tolu Tasi Paia o le sili fo ngale o se Lotu Kerisiano le Lotu e le talitonu de Tolu Tasi Paia ai ni makala ka kofi afini se nga efesidi yang ka kia mai ka fesidi mal malula tunu ile ka ko por kalami o vai solinga te angi pakisonga ya se saula ka ko o mai ide ta opsisi ase ko pelo kwanga efesidi yang nga ko efesidi ngia i fo ile ka ko por kalami le va sta wai ya ele le yar ko o le fi mamla mal isi fo isa mata mai le vai aso wai o le efesidi pakisonga o le efesidi fa mai e mafai ona papatiso le tangata o lo soifua e sui ele tangata ua maliu ia na fortui to quase to ia o peo o le fisili pe mafai ia o le kali i ia o la fai tangata ai tu sa male finangalo le tu male kuspa ia o le tali ai wa va pe fa nga mea ono winga la e mafai anga ele ia mse me Kerisiano i fo la ke ola you know wa lo no winga la a kusa pole ale ka ko a mi fai la ka ke ola ia ka ko fio ki la fa mo se si ele le you know e tu sai o le o ngal tu spa ye ta un ka ko kalia ke riso ala ta tu te fio a ka ko fio ki lo ile am se me ko fai a ka ko ai atalia le o ngale va pe ko papa ki shoku sesi ia o nga faingo fiale e ia me se me alenga e Kerisiano fu ala ke wa ele ye ile si fa mo
pe voting am e spell me you know o le mel na a fo ile e ke le ai fo ile le lota langona e le sa o nga o mo ko fo ia me ka kalango ai o mai ma fo le mali wo keriso pe ava pe e ma fai se si o nga fai de me le o mali fo keriso wa ava pe le ye si ko fai ko pap kiso ai ka ko mo ko fa ola ngai ka ko o mali fo keriso o mali fo yesu ya maranga mera ne foi ile am se me linka Kerisiano fu ke mine ka ke olai wa fa mo o ri si ka kambare ko you know loka super ya sei me se tu ala lo foi ya tai mo le no era sunga pa tum le manatu le pisili na pe stonu nga o ile il mo cornito mata posulima nai ele poi puna rusum le ipa nai pa pelo foi tawina pa pe e o papti so ina masui o e woti a fai e moni ele tu e woti ona ole ala o papti so ole sabe aí o visili ele se mesma il faut tu pouvoir pena i de tonu Kerisiano il Kerisiano ono de tonu groinito ole ye pe fina wa ingale ole ai tão foi Paulo o groinito il fina wa ingale ele ye le tu o fina wa ingale tonu i ele se tu le lan foi me le Paulo faila tu te fa pe mai ele se tu lan me ko ki so nga amang ko fo pap ki so nga tanu mia va tasta to me Keriso ila lo vai te tu fa tasi ma il no maliu ol melan le te lo le sili mel tanga tele be ye foding mai ol manatu le I tanga te ol pap ki so nga lo ila ko ila ko fo yo le fa va be au ka ko wai Kerisiano le sme pa penga o pap ki so nga ia le wo manta to o last week ne ye fa ilo to ai mo li mau to ta to wo manta lir fa ta ya hasta la tu le se fa ele tu posta pe isso fa po de vanya ele sa tala fai pele so no ia pasta Mafi fa pe foi o sia on fa vai ale soli I ole mele ona o Yesu fa ola nai ona ole of tuno fa ola nai tatul fa tu ia ale la fa ola nga ka kale o ki ile il fa ko ska ka por paptisonga ka ko le I which is o se me makuale ainga ma onga fa vai mem ka fa sil fa vai tu spa ia lorenga ele se me ka o se pelenta o sui o le sema ele se me ngale se reserve pe substitute I la ava ai kala pe ke lulenga fai ile Trinity ile ngaluenga nga Lotu valule saka ko va ai for last week mai ia Tasi o to so each and every one of you ele se me ka pap kiso le si molesi o ila le la fo me pap kiso le ska ka moleoki pensa ngo e Sione ora mi il passage o kalanga le fe Paulo I a Trinity mai afa pe fea o baptisoina masui o woti kusol mafaunga o tangata Korinito langa iai o ngol akimen pe ngata o sonto ina o lai e mela ko ele se to tu le fokala Paulo e el ko ku onga el mela le ale ngap kiso iskanga ka ia istangata mo ka kalo fioki ongol fai upule it sounds really true ile onganga family a fai e moni ele touch tu e uoti ona olea o baptisoina ila to masui o e uoti usanga kupu ale mele
o papakiso le ska ka mo ka kala woki mal fa mo e sa ka kala woki il papakiso ka kala ola kusala le fe mai polo e le fa pesa por polo ale nga kala polo e prove le mele okay ko ke fe mai le papakiso o ko ke fe mai e le se to tu ai se la nga papakiso ka kala le ola mo ka kala e ko fa mo nga e ala papakiso mo ka kala woki o nga le fa mo ia sa o ka kala woki ya no ka pon ye a va pera ko fe mai e le se to tu e se ala me ala nga faile le papakiso nga le ya a tato va ai foi le te lenga ia e le ska ka e piko silinga malo siltu leinga mainga ole faola ina e ala ile fatu tu ile alo fatu no o ka na o ka ko ka pule fisili de e se le o le saure se le ala de ko ngambe de fe mai papakiso de ska ka mo ka madiu ele se me sa le la fa ma ngia mengi e fu mai statement ko rio ko mai ku sai fo ma ku spaia ele e se me fa pe ele já o fa pe ku spaia ya mo me si fa pe ya mam la mai le sui le sa fsi mai de o mo ki ngong le fsi ma dia lo loko ya e de o karia ya ko ngambe e ka ko me ya ma ne ya le voile pe o scriptaria ka fa ma 1 Corinthians 15 Pere fai mai ia Efeso ma le sunga le tuina. Paul is not justifying le mea fai. Yes. O le fai mai Paulo. Pe voi le onga o le ko ke faia. E ka le le mai ko ke kari kongo i le resurrection. Yes. Because you're doing this. Yeah. It simply tells us that you believe in the resurrection. Te leo vai mai Paulo. Onga sa on menga ko ke Yes. you know, so Paul is not justifying the water baptism. He's just questioning the practice. Male fa mo It's not justifying the baptism for the dead. Yeah. Foi le wa ke lo ka si le tu spa ia le fa nga pe se nga me. But ka wa vai fa le me wa. It's not a command here. Al me foi la fe Paulo le fa pensa por pensa roupas. Olai me Paulo fa sa o ia e prove ele vai nga ia se le cover mail se tu o le me ele fa tonu o kuspa ia mala ke lenga o le o le lo fa tu no fa o le na ia le fa tu ele se me pe se vanga na la vala pa kisonga o wot ia ngam fa ida fa ale se me fa penga so le ia la se o kuspa ia and this is probably the only verse in the whole New Testament o kawali ali le mele Io e kawali ale mele papakiso o le skaka mo ka kalawa la woki it's a really poor hermeneutics ele ko nga mele o le mai se verse kasi e falo ele o ngar kuspa ia ko pela verse so o le conclusion la ele se me ko papakiso nga mo e woki ya mano me si le wa bangi go me fo ile kulang ma le kola suongo o le singa fsidi le fai mai ele lango inga ile manatu le e mana o mia le paptisonga mo le fa manga lo ino sala se ki lo foi pole ala sa ongole o le fsidi i ma le kola suongo pe foringa mai o le e fai mai o le paptisonga fa manga lo le sala ia ele lango inga pe a fu e ku le ya se me se ku la lo pe ku e ka foi ka lo ku e ka foi ka o le fa tua ma papati soina e fa ola ina ia a o le fa tua fa sala ina ia Ora le issue le mai I le paptisonga e lua ia statements le I o statement mua o le fatu tua
ma baptisoina e whaolaina ai. A whai mai se me longa lua. Ha o le whatuatua e whaasalaina ai. Ia awa pe kakaunga le ka ngā mea vunga le o lo i lo le me e se mai elisi mea abstract reasoning a vai statement mua ngai e le whatuatua statement longa lua ngai le whatuatua awa misi mai le papatisonga mai o le whatuatua mpapatisoina e whaolaina ai ha o le whatuatua e whaasalaina lea a mankovu la au wange ngalo pia whatul mea le fisosoangi ile pia Talanoa le Uso mtaputus Paia fisosoangi ia o nga whaavaiman ka upusili foundation do umanga akia nga ole alofatu no ala vai whaolaina ia le whatuatua a le whekau kui o le whatuatua mapaptisoina e whaolaina ai ia uia ile angangala e whairkala lea il teimi lea ele fa PSC o ngala kupe ala fa mai ia kala a Marco o le fa tua ka kanga la upa pakiso ele fa ola ingala o nga pa fa tua plus pa pakiso nga fa ola inga ona o fa tua a pe kai ona o fa tua me nga upa pakiso ai ala nga fa ku kala nga o nga va nga longa lua fa mai a o le fa tua e fa salaina lea ele o ka uspa pakiso nga I Maia nga oe ele fatu a oe le fatu tua e fasala ina lea longo inga e mafai anga papkiso se kangaka a ele faola ina lava se vanga lava u fatu tua pela vasongi ke le ka ko papkiso a ele faola ina ele o langa se el fe au PCC ia aldo so loku ele sa u mafai ka kingonga ma au fu le langa I lo ele faola ina ia nga papkiso lo la ia tu sai ma nga kai me but the thing is ole fatu tua e faola ina ai ele papkisonga le ala e faonga fu ka ia universally suonga marco e akiwai fai mai e faola ina ile papkisonga ele papkisonga e faola ina me ele ka u I ko nga susu nga yo le negative inference of fallacy kusolo ko nga fakika nga va pe pengina pasta e skala pe a fa pe sa mai isa le aula no ingor sa mo ele senga kala a pe sa mo sa le aula la sa le aula sa mo sa mo ie a ele fa pe nga a ele sa mo sa le aula nga ele o ele sa mo you know ke fa pe nga ia mele fa I ko nga argument dia le ka la ko negative inference fallacy kusa ele fa pe la fa kua ma papkiso inga fa ola la inga solo la ila lo I le me ngal fa tu fa ola inga le va pe la a papakiso on fa ola inga ile no paula vale me la ka la manga o mia I fa ka nga o le fa tu nga o le talitonu a le fa pe inga la va pe a le fa kua ma le papkiso inga o le fa ola inai o le papkiso la le sa I fa ola inga kusa le fa pe papkiso ngai alu langi o le fa ola inga o le alu ia la pe o le va o le manga kunga le kam fa ka ko e kule ese ma fa le a nga e o ki a ko ile me le fa me ia kala paulo fa afia o nga o le lo ftu no fa ola inai ala fa tu a le lo sa I o fa tu ole papkisonga me on ka upot papkisonga usala le ka kul ko papkisonga longa le fa nga ma le papkisonga le e fa ola ina le ole winga ole fa winga la por the context o le me le PC fa ole va le statement longa lu ole absent ole absent o papkisonga e fa sala ina ole absent o fa tu ole absent fa tu o le usau I le ka ua papkiso fanga fa mai a o le fa tutua I va pe o le lava inki nga ke me kusi ai mal papkiso ngal fa mai a o le fa tutua e fa sala ina le pe very little papkiso it's a living out of salvation it's not to be saved this is because you have been saved
now you get baptized. Because you have been saved, now you go to church. You don't go to church for to be saved. To be saved. You go to church because you are saved. Yes. So it's the same thing. You know, baptism is a product of salvation, not the other way around. You know, alanga ko fa yo moisi me ya. Onga ko ko fa ola inga ka ko mu ya Yesu. You know, kako kakalo onga because of our faith. We go to church because of our faith. Not the other way around. Yes. Ya le wa ma wa mai foi fie duang fie mam na mai foi nga isuia nga ya o ka ko ai wa fa mai foi mam na ma kurang on ya o masalo fa nga ka ko pa songa ngi fia fia pese si me ko ava pese si fo si lipe se yo lunga langi ya se ka ku se mai dona le fia fil ngi ka ku ka si dio lo fi kan nga ya na po ya ya ko o se Lotu Kerisiano le Lotu e le talitonu e le Tolu Tasi Paia ia mai es ko finga ngano mai po fele la foi se tala tu Paia kusai male ko enga olla se fisilia ripa chelo Kerisiano loku ele kerkong e kor kaspai onga ole atua le kapo e kako ole atua tol Tasi ole atua tama le atua le alo le atua le ngang pai le kuanga le awa ole kuspai le tatou ia tu sala marofsili a fa pe kalise upu se Tasi voile ele ai ele Kerisiano la me o faela utala langa la e makila ile kuspaia ile onga ole tuole ka kapua e tolu ona persona e ko enga langona fo ile langa e kemi o tatou ele mikilo e ile ngata anga o tatou mafau ole tua ele mafai tatou i lo tatou malusi angalia ona malmalama i lona atuanga o le atua nga o mea lava langa whaakanga le atua kau ke malmalama ai like his revelation o kuspaia le si o mianga mai Yesu mianga la kako vaai ngaka mai whakaika ingala pero mele whea tso ya uisi aso langa ka o le atua le tama onga meanga mfenka ko mara mai farang ka ule tua le alo onga meanga mfenka ko mara mai pe wali si akme le faanga avanga against le melia ele calling person no le tua le argument of genders hemai gender ole tua kamalo but the thing is ole tua olonga gender ole tua. You know, if you know what I'm trying to say, his gender is neither male nor female. The reason why nga fai male and female on o kako. Paula vanga me ko ke mala mai nga gender male female yeah anything. But God, his gender is God. Why? Because only God like God. Nga le tua la vai pe yo le tua. Ele ese tangata pe o le tua ele ese le ala e mai foi la ia le tala le ava ai ile kuspa ia la manging i fa ka inga pe kala a Paulo o ia a toma lenga fai a Yesu inga o fa le ko Yesu le merenga masa sa mai kala toma lo wali lo tua. So Jesus was God. Yeah. Le fam kalanga masangi tangata ile mele imka fam ka si ko nga illustration for ile ko nga definition ile fe mai o Yesu ole tua ale o Yesu le tama le Yesu le nga pa ia fa pe nga fo ile tua le tama ole tua
ai le onga ia o le alo e le onga ia fu le ngang paia pe nga fela ngang paia o le ngang paia o le tua ai le onga ia o Yesu le onga ia fu le tama so o le tua la kasi le tua a kolona persona langa ka ko ma favonga when we say person it's like this if asa mo ka ko le person o le tangata me vanga le va ko o mea le tua e kalia ka ko le fa tua le fa pela fa ko mo ingi fa tua ma le mafau fau le pela o le case le Trinity e ma ko fa so al mafau fau pe a kom fa e fika lo mafau fau faltangata al mea kom fa singa mafau fau ngal mati tilo po le ale le talanoa mai ar kuspa ia pon mea mo ila e ese Yesu ese tama ese le ngang pa ia e ui la me su o amalta ma kasi ma ua well that's another whole explanation e fai le ka kuli au pu akle mele ile tol Tasi pa ia ia se stalanga fa ma ite ia vai ngale tot o le na wa ka a fifinga ma ko mai famna ma ko me ka ko kasi pa ia from karanga mene sa ka le foi la wa sango mai le fia fingi e le Kerisiano na ko ngaro ku e le ka ko ka spai okay what I'm saying that so much thing running through my head onga aka fa pele Kerisiano ya wa ka unga fonga le Christian church Lotu Kerisiano alaka konge a Yesu so in that sense they can still be called a Christian church but it's not a biblical church. Why it's not biblical church? Why le ainga male ngale al kuspa ia ile winga nga fa mai o le Kerisiano ba le ka kuma malama o mai le nga winga fa mai so I can say confidently it's not a Christian church. Why lang foi like ke ile onga ko piccolo fa tu nga Kerisiano o le tu Kerisiano o le tu tama le alo malanga pa ia three persons one God ela sino fa manga ki foi na le il ko nga mela le fa pe o la ka ko nga ye ko nga ka fa pe ki sango il ko ka spa la ko mau ye la ko mau e Tasi le kua ai ali mai mamingoi mai I form se Tolu. Notice the difference, not persons, forms. Ala mangingo kagus paia, persons. Why? Because the Bible use genders, use what you call the thing, pronouns. Sometimes male pronouns, alangang paia, sometimes female pronouns. Ongala akango kakulang paia, we always refer to him as he. But ilangang kus paia, sometimes if ongale le she. Le female gender mera nga lok fa ko e marama ka ko ile meio mal female o le pa ia tama le alo ile mafo fa tangata you know onga o genders le ko ke mafa but God love ia his gender is God. It's not male or female because he is God. He's not man. Or man, for me, God created man in his image. God created man male and female. God is not man. Upu ia la fa nga mai inga ia mfeka ko nga perceive mfeka ko nga va ai tu mama la malama but ole tua ia ole tua you know alo ka o ka ko tama onga o relationship ka ko mfeka ko nga mala mai you know yeah so ko na de no sumat Well, the CDP say Lotu Kerisiano o vai mo la le ka ko ke ka un fa ko o fa mara mai nga po la le mea what is the Trinity ai pe le sa ka ko ka wa fele so va son tempo nei o le fina unga nisi e fa pe e le se upu fa pe nga i tu spaia e le mo e tu spaia
se upu e ka o le Trinity. Which is true. E le kau ke le ke ngā mea. Pa te malama le mai le tuspa ia mai lava ke nese o le whalinga. Le me e koru. You know, pe ngau whai a koe vasa te atu nei, whai mai le amakanga o mai e nā tātou whaia le tangata i lo tātou whātusa. We. Ours. Or au le amakanga ngā kuspa ia le tuse ke nese. So, o le ale whamatala inga o ngā mea. When they say we, who are the we's? Ia o ngā whāsol solo a leo tuspa ia mao ngā mangingo mai ai o le ngā maka mai le amatanga o le tuspa ia le talanoa o le atua i mei e koru. Me la lea wai e o lisi fisili le so ai o ai langa whaia le mea a whaia le ai se upu whapena le tuspa ia o i ngā maka le upu leo le tuspa ia. Ia pe ona mamala mai vuile le o mea sa fua muli ane I lunga o le whaawasenga inga o kala al kuspa ia. Pe ia le vaenga i o le Council of Nicaea. Le sa la tō whau wina. A gonga voi e irko i ngaka gonga voi le whape ia o mea ngaka. But ia e ma a whape iso ka gonga whape e mamala ma. O le kuspa ia lea. Ngala o ngā whaka oko whape kuspa ia o fuwanga ngaka. E le pa mai whape kuspa ia o sausa male ko mua mai. You know. This was done by people. O ngā ora kamu whinga inga ia whinga o whionga malama lama tātou. Whape ngā voi la o ngā iere kamu whinga ngā e whaile Trinity le of whaile doctrine le of the Trinity. Inga ia malama lama ngāka I tala atu spa ia. Le mafua I loa ngā o mai kā kou ma whaa ma maua I le upu leo le Trinity. O ngā ua kamu whainga I ko inga o ngā vai ke mata mao e kau whaise mea malama le I tātou I whamtalanga le tuspa ia. Le mafua mai le upu Trinity. E mongi nai le o I le kuspa ia. Ai kumuru kuspa ia I ka ngaka ia koru. Ia o ngā aliali the three persons. The three persons. E tumu le tuspa ia. So, a whapea la e whai metikanga kai le ise me whapenga ia ua pe o le me mua ne le kau wha malama maku e iei le me whapena I tuspa ia e iei le Trinity e o nga e uinga le ise upu whapenga o iei o mai role le au le mera ngai whaavae e ka kunga Kerisiano le Tolu Tasi pa ia o nga iei le me whapena le kua ka ma le kua le alo ma le kua ia o isi fesili pe kau mauele sauna nga whaiwhi aue e makua I paso aka ko mawau le mea me whawhianga koru a kasi e whawhianga kasi a koru the reality is this is a mystery and it will remain a mystery. No one can figure it out. Although it's there. Yes. It's a mystery and it will remain a mystery. No one can figure it out, but it's there. So ava pe ka siri va pe ngaska ka ia nga e fingal malia le e ke le sira fia mau ke le lo pe o le mo fa ia nga mea te yo nga ko wo nga but there is such a thing. Yes. Why it's there as it is, no one knows. O ngā mai lo le vaenga muli o ka fasili pese lo Kerisiano la o le kali mwhaingo fiere ai. E mwhaianga whaila u loko maka o Kerisiano a kusa o ngā kuspa iere ai. Yes. You know? Nanga o le ke te ena le wha vai o le lo Kerisiano. Ma ia kala le whai e paulo I le kusira kolose. Kolose lua whai upoiva. For in Christ all the fullness of the deity lives in a bodily form. All. Ia ke riso ua iai uma mea uma o le ainga tua. O le kama, o le alo, o le ngang pai.
So I don't know if afa peke enga ia the Trinity ka unga ese le fai mo ingi pe a ku feka ora veka mo ingi do ya na to sei de uma ia la vale de uma aka kangia mai ai ka ko si vonga fia ia ono na o uma sau no nei po e winga le ai o se upu o tusia de tonu tu Paia o tanto mta upu po nei o lai ai o lai ta tia de tonu o pe on sau no mta i sunga mta mai al fenga Paia o le fenga fo e o le tu Paia mai ta wa iluma lai ai le tu le tama o le tu fetalai po le tu fo ya pa uma fo a tu mai fo ile fio mai ole tu le langi fa alia mai Yesu Kerisiano o io le tu ole tu fa ali mai pe ole tala ole fesili vo ile a Filippo le na fa ia Yesu fa ilo mai ta mai ya ma tu ona ngata ile ma tu mana Famelo Filippo, famelo Yesu. Wa ile bari inka ko ma fukari ngai kire ko ilo. Famelo Yesu o le wa ai mai te wa ai fo ye tama. Ya tu mai fo le tai mi o le nga Paia. Ya sa we fa ilo mai le. Sa we fa ilo mai le nga sala o le mi tonu male mal famsino. Yo le ato I me. O le tanto mta pula na ni fiafi. Ele ma vai le ngang Paia le tu ta mama le Tasi Tolu Tasi Paia claro ya le mele que ni senga le fe mai pe kau fa grammatical se ma fa mai kala ale tu tatu faia le tangata kusa la fe mai o mai la ko kile la fai fa kusa kasi fa kusa. So that speaks of something if we think of numbers, you know. Kamenga kasile tua. Ale vala aulanga vala au. It's more than one, and now we know because the Son was right there in the creation. He was the creator. Talking about Jesus. Why? Because three of them were there. Melola ia fail tangata il tatu fatusa. Ele ikolung fakusa na fai. Kasir fakusa. Asia lang fe kasile tu o mai foi la ile mela le malusi kele ile kalangoa ale oneness pentecostalism look fa ko ia auto il fa pula le Mateo lua valu fa suiva excuse me mai tu malus for mai o le ne ia auto to find umala maso uma papati soatu ya ila to ile suafa le tamam male tali malenga Paia le ana fe melolia fe mai e kasile suafa a kolunga ka mai fa fen ku punga me le menga le fe mai menga le pap ki soila vanga fe mai papatiso suafa Yesu Keriso pa wanga le pap songa la fa al papatiso suafa Keriso mo fa manga lo ino nga sala wala ka konga ko manga lo nga sala au ele kalia la kole me le fe mai o suafa le ka ile Mateo le e lua kolu fa lua valu fa upu suiva e refer to for Yesu, but that cannot be onga ole ia I mai Yesu so fa tamale alo malanga Paia akula se oila suafa le suafanga oi o tamale alo malanga Paia menga le fa yakoi God is not man. O le fa mai ko tasi o tomba ptisoina il suafa Yesu Keriso mo le fa mangalo ina sala yo manka kalango mai yo ngami ai o mai ive mai il suafa kasi suafa asaule lisi o tama malatali malangang Paia il mafaulo kakaia ele make sense me le oh my goodness la le make sense I feel It does make sense. Kasile ingoa le ka I wala fe mai la ku e kaunga plural o wala fe mai
in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Who's that name? And then they refer to Acts 2:38 when it's Jesus' name. But kasi de koinga le vesna de unga male whanga le ves. Yes. Le ala u fai mai dona kasi I de ko. Kasi Yes. Le pe falling a menga le o. Nee, le fa mai. Oh yes. Yeah. Five le il whakawha me mai. Nanga lai koru lai ka mai. O te maale ala malang Paia. A kasi le ngoa. But the thing is, don't forget, e kasi le tua. Kolu persona. Kolu la persona le I a kasi le tua. Le mai lo. Baptiso atu ile suafa. Kasi suafa. Asa unga. O suafa. O te maale ala malang Paia. Le ala manga ala uli ku an actual name there. But no, that's the name. What name? Father, Son, and the Holy Spirit. That's God. O le tua le ngā. Kasi le kua. O le tua. O le tua te maa. Le tua le alo. Le tua le ngā Paia. A le ala mga o Yesu e whai moa ni swafa le. Kua Yesu o ngai le agree in numbers. Sa lai whodinga mai au whapea ku. I koe ngā katkonga le. Jesus is Lord. E re katkonga. Wa longa whodinga mai wa apea fua le statement. Wa la fa mai Jesus is Lord. Longa la mai de ai e de Lord Jesus. You can say that. You can say that. O mele kam fai ia o e faaleanga. O le mele o le fai mai o le suafa le kau I le sfuluiva matei o lua valu. O le suafa Yesu. O ngā e manga reconcile ma le Acts 2:38. Neve mai papatiso o le suafa o Yesu Keriso mo le whamanga lo ino ang sala. So they tried to bring that name here. Whai mai lo ia. O ile suafa. Mai lo e suafa Yesu. But no. O le ali il suafa le even though singular le napa le upu suafa I. Ai le whapeanga o plural ile tua. Langa kasi lava le tua. A tolu ana persons. You know? Yeah. Ai taua le, I think o le kaua I o le mele, o le tele o loku e kalkongu ia Yesu. But they don't believe that He is God. And that's a major difference in Makaupuakolia. I mean, you can believe in Jesus, but if you don't believe He is God, then you miss the whole thing. You miss the whole thing because o le fina unga le leka ko ke fai kua e kusawa o ngar kuspaia o Yesu o le tua. Ai karikongula ia Yesu ngā o se perfeka ma sesi mea ai lese tua e lese Yesu la ngar kuspaia. And this is why we're saying a whape ngalo karikonga o ngā ele Kerisiano rea. O ngā karikonga Kerisiano e whawai o Yesu e ui lava o le persona ese mai le tua o le kua you know ese mai tama you know per mele ka ku fai le famtala amatanga. Jesus is God, but Jesus is not the Father. You know, the Holy Spirit is God, but the Holy Spirit is not Jesus. Le mele kaunga malam lama le yeita to le le inga pe kolu persona ai kasi. Ko fo I ka ko kala le fai. Fa ven fa ngame ele lo isi. It's a mystery. But there is, you know. Makala Yesu Megas o te alu a wina mai le isi soso. Never to le isi of the same kind. No. Pe a fam kala fanga nga kusa kusa la ve mesu. E alua a sau le isi pe ma fo ya. You know. So if Jesus is God, then the Holy Spirit is God. And of course the Father is God. But one God, three persons. And that is the mystery. And that is the mystery. And it will remain a mystery. Yeah, it's a mystery in a way we cannot reconcile it with our finite mind.
but it's not a mystery in the Bible because the Bible says it's the Holy Spirit is there, is God, Jesus is there, is God, and the Father is there, is God. So lewa mo fu ile le ona lo fu ka pude ni fiafi o ka ole ka wa nga e kula se fesini fu nga le se famole pe ia se vai ngor kuspa ia fu nga le se scripta so kuspa ia o lo fai do mai me ko lo nga lulu e mai fu nga le i se ngā ruenga po rea lava se mea se whaalinga po rea se mea kei doi wa rea whai mai o mai e whai le tanga ia o ngā mai e le o ele mokiwa ele o mai uma wa rea ko whai mai o mai ia peo ko peo se rea i kau ngai se mea wha mauki ngoa le whia whingi ia o lea ngai i umar ko kolu le i pension ia le ko ki kau ngai a le tua Ole al baptisong o Yesu le saka ko afea ile vai asonte nei por vaso e ka kuaku ole baptisong o Yesu lo nga luai me e to le ve mai o Yesu la ile vai ai fetalai mai le si ufonga mai le langi si ufonga o le atua o lo ua tali pelena ai fa pepe lunga o Yesu lunga o le vai le lupe o le ngang pai so at one time 3 persons working in unity pava pe kaukalia koile ofisiki tatu kusa mole o kapa ko se e fai ko me ya le vaenga le vaenga le kuspa ia le ko ia ko mangingo le famon mo basta il mataio nano ta po tolu lona foi upuna fulmare ono ua papatisoina Yesu ona maliwa elo le o ia nei le vai fa auta fo ua whaaba noa ina le langi a teia. Ua i loa te fo i le anganga o le atua. Ua whio i fo teisea i se lupe. Pa ia ranga. And Jesus in the water. Yesu le wei te vai. Le kari i le wei te vai. E tua reu whetrai mai. Whera kama. Mea ngā ruke, po whera il kama. Wa lea la wanga ka inge de rua lea se i. E la te kalai mer kama. Ua o iona lunga whauta foi. O le siu fofonga. Mai le langi. Oh, ia le kamara nga. Pāpea mai. O lo uatari i pele lena. Wa o fia lava ia tei. Ia la. Wa uma foi la so si ni fia fide o mo. Le la we u mai ko le kali. O le ngapa ia. Marka ma le ni si ia. O la na di si me ko si dinga. O le la wa. Ia wa i mangingo mai ya. O le yo le wo mai ko. Le we u mai ia. Ma o le upu foi le o le fam o le fai ka kus mai ia le upu le. Ia foi ka ko fa pe o le nganga o le tua ia mai or scriptures has been breathed or inspired by the Lord. Ia fai o le kuranga le. Ia nga la wo kwai mangingo le foi la ni fia fila dem ka. Ia ai se o kau de ngi ofisi ia la fa uma pia ka fisi muri muri dia. Ia o kede o lo pe. Ar mele fo nga le e se senga o le ale se senga o le ko kaspa ia markas ko pa ia ia pea o dia pa o se fisili o ko ka ko karngwanga ne anu ngi kemi ia pe o o e kedere se senga ia se ko ia mai alu ko dal se senga mo ke ro pa ngare se senga foi ia nek fa ko kele ngor ko kaspa ia e amakar ko Arkas kulpa ya makal kasi. Ya nana ngobi, nana ngobi. I think pe o si kale si vangale le fe mai or kolusi, mai si kale si or sa Tolu. I think or sui inga, but it means the same thing. Ole mangkuar afa palange mai 3 in 1. Ko fe pe ngale.
God in three persons. God in three persons. So I think ola populale kale selak fasa mo menga 3 in 1. Yeah, pole Trinity for na fa mai lo le sivanga. Yeah, ole tua tol Tasi. But Holy Trinity fa mai si. Ole tua Tasi Tolu. But kasile kuwa kolong persona, kol persona kasile tua, you know. Pa wala nga le senga ole kaunga. But theoretically it means the same thing. Ke fi manga ola va langa masangi le nga firme le ka kokala involvement ale tua tol tasile ile fa ola tanga ka ko pela ole aka kikilo ai ave la vanga ile fa mo ile tua le tama pe le tua tama nga fa upo kolu se o fa upo ile Efeso mo le kalango ko fa upo ongo mai e fa fta ile tua o le tama lo tatu ali o Yesu Keriso o le ua fa manuia mai ya tatu I mea lava kusara fo linga mai o le tama nga maka a sa Yesu fa ka ngu le fa upo fiku le fa upo sfuma le lua mai o ia fo I tato mau ai le tongi ola I lona toto. That's Jesus. A sa ile ngang pa ia fa upo kolu masu fa me e ia fo I oto ia te ia ina ua oto fa longo ile upu ua fa tua ona fa mau fa ilonga ina ile oto ele ngang pa ia. So ole tua le tamanga mata mafua mai mea ia sa Yesu accomplish pe fatonu ia a sio la lo tato le pa ia but still God le tua Trinity Holy Trinity le tua tol Tasi le ngalu I le fai so kako kala volem ka sisile our whole salvation is God's. A mata le tua ngalu ina le tua mafa uma le tua ia peka fa penga si me ka so angi ai inga luenga lava ia al tol Tasi le ko ke kala ngoa in terms of tato fa altanga an mangingo ia fa mai o fa ftai le tua o le tama o lo tato ali Yesu Keriso. So it's got the Father here and I think that's the same that's the same Father lenga fai mai o lo watali pele lea il kemi o le papkisonga e sa lo Yesu ko ngi ola kako ia fa ma fa elon kako ele nga pa ia o le la ka fa ma ki la lo mele o le so persons one God a tolong persona o le tama o le alo malangang pa ia even for la ka salvation ese uma mea a person sing a fight o le tua nga initiated ma fai mai manguia ia a sauye ele tua le alo tongiola la lenga sau o ki maliu masalo toto ma ka ko a sau le tua le nga pa ia si o ka ko so where is for my ele three persons whereas family mai afu ole tua isi kemi o tama isi kemi ole alo o isi kemi o look fa ku ile avanga ia against le mele o isi family ole atkula vale o isi kemi o kama o isi kemi walo o isi kemi wang pa ia ana ka vai pa kisonga all three were there ka ai foi nga lua inga salvation all three were there is malako la comenga fai. So 3 persons, one God. O nela I o koruna ne koru kasi ia o le tu sei foi le ka ke kalango le la langa ina o le mele I le tuspa ia to o le valo ia le valo anga le o le fio mai Yesu mai ku sei ile Isaia fa you no there. This is what the Lord says, Israel's King and Redeemer, the Lord Almighty. I am the first, I am the last. Apart from me, there is no God. Yes. And this is talking about Jesus, you know. Which simply means, Jesus is God. Yes. Although
ngā whio mai o i o le alo, whaile wha o la kanga, but he's God. Pe yo, kusa yo, moli mau o le tuspa ia. O le mene sa sa moe, pasta, peso. O le kōru kasi pa ia ngā. Ai ara kasi kōru. Ese wha mamanga o le kasi kōru. E o le mea ngā o le whai me ia pasta Efeso o le mea la vai Tasi. O i e kukusa. Pe o le mea la ku i saka. Whainga whao ngā e whai ngoe o le saka. Ai whai ngoe au koruse. You know? Ngāla. O le mea. O le mea kasi. Kasi kōru, kōru kasi. O i reina se senga. Ni se senga. Nā pāngara se senga o le kaunga. O spere langa. O renga whai mei le sunga o le whai le seseng. O le ala ko ka kukuringa po rat kere o le seseng. A le ala o le seseng. Ai le seseng. Si fale sa moe. Fai ngol fale sa moe. Ai fai ngol so fale. Al fale a. Kasi. Ya koi la. Ya malu. Sidi le ua. Mau. Sione ese si ko fike. Il mele ese sengo. O ngā wale se se. Sa fa pela fa ele se ngau fa pe. E ka usu ko pe se Ya o ke go maku lo. Si do le fiafi. La foto. O pa ia foi ko va se ko. Ya pe se si fa ponga ka por kalame. Ya ele fa marca por kalame ne fiafi. Ole kairo ke ese me ko fa sa passage to. Au fai ama mai lo come fa mangaku ele il tato po kalame. We gotta leave our name. Our name is Talanoa le Uso. Ele se tamai se atali po se skola sanga student. We are talking, we are brothers. Whanau le atua. So we share. Yeah, pe kele pe la kiki. Yo fa moi moia. E langa tasi e tātou le iloa tātou te vivi I whaatasi e le atua. Pe o karavoilea o le lei po le te leo lo si la fia o la fionga pa ia le li. Ia o le maulunga fuinga o lo moki ngoa la e sa o le lei lau ka pua I le atua. Ia o le Talanoa le Uso. O le uso e Talanoa. Yeah, pawanga la fa. Mai foi le wai, you know, pero ka ngore fai ka ko you know, wai va ka ngofo mo spiritualize me. E fa pese ko la ulila pe El pa ia me ra pa ia me e dei mas me le pa ia but you know we are brothers we ore ka ngo ka ko tangata yes yo ka ko yangelu you know ka ko ke fayam ka ko e foi le ke fu fai ki o mai ese si ia ava pek fai ki o ia susula usunga lunga langi fe la le Ia, sana ese. Le. Ia au te talitonu o le fai nganga tatu fa mo le ne fiafi. Mo le nganga fa ftai. Ase tonu de ne fiafi. Alo lava le o le tau vivi ma fa maros. no Ia nga le pele tua ma. Fa le maros ma le tama ia wa na male. Anga I mo fo I ma le ngale lu e fa yo finga ngano le tua wala tatu Talanoa le Uso. Ja, maar zie, van taranga puna le nei fiafi ai o le afa ta il tato por caramele nei po Talanoa le Uso o talitonu e ia nga ifsiri ia mana I manatu fo ia na mai le vai aso talu vai ia o le ala vai tu patas salo por verso fo ia ona pat fo le o se fam talanga tu sai ma fesini ma manatu sa mai ia mani manatu fo la mai le nei po ia okay do la kere manga ko nei po ia ona faile na se tai me por kalame tali tu fo ini fesini ia poni manatu fa dia ia pa tu sai ma stati ang ka ko por kalame ia la fesini fa manuia tele le tu e lo lotu so I fua mai manuia amen.